Assalamu alaikum dostlar. Bugün 25 fevral 2024. Çöp pazarga gelsek, обычно ушул жерге çöptөр turçalı. Көп эч ким чыкпаптыр. Азыр мындайраак барып, Көчө шанс болду да. жолдун жээгинде тургандардан сурап берели. Биз көнгөн адат менен эле ар жакка барып алыптырбыз. Мал жандык бүгүн көп. Kança oldu ateşim? 480. 480'den ha? Samanlar kança oldu bilbeyserim? Senin mi tartıp duruyorsun bunu? He. 480 saman kança oldudur ya burada? Saman, buğday saman. Kança eken? 240, 250. 240, 250. Dostlar bugün pagoda jarasha kımbat biraz. Çöp 480 eken. Çöptün bari Бияка тизиптир, чака эмнеге тиги мектеп салынып атканына байланыштуу. Чака тиздирбей окшойт да. Аз дагы эмне сурайт жакта. Чөп 480 экен, саман 250 экен. Азыр арпа саман болсо, арпа саман сурайлы. Канча экен я чөп? Канчадан кетти? 440'dan. Çakta 480'de canlı patlaga ettik okşa. Kança ekan ya? Assalamu alaikum. 480 ha? 78. Altın bey. Bozudu monça alayım. Altın kaçadan? Hakta silos barken silosdu bir ko'rsatib bereli. Qanchadan bo'libdir ya silos? 16'dan. Sinash bakan bu. 16'dan kanca da qimmat dostlar. Ana yoqda silos bu yoqda ekan 12'dan ekan. Ошондой достор, бүгүнкү баалар кыскача ушундай. Чөп кымбаттап кетти, 480 болуп кетти. 440'dan бар экен, бирок алар слабыйраак экен достор. Ошо каналга катталгыла. Каналга катталуулар аз болуп атат достор. Каналга катталгыла.